Lah iki napa? Tanya nyopanya apa? Aku koyo roh ya karepmu. Mama udah bilang dari kemarin Mama tuh ngidam ya, nggak diturut-turuti loh. Wong demben nyidam botok semut ya tak bekne kok. Nyidam apa neh? Kok masih tanya ngidam apa ki lo? Kayak Mama udah bilang, Mama pengen ayah nikah lagi. Sitok rantek mbok kerabine. Langsung tujuh, nggak mau tahu. Sentolopo koyo mampu. Ogah. Kok gak mau? Nanti lah adik ngiler gimana ya? Ngiler ya dilapi. Wis jelek koyo sampean terus ngileran pisan be iki rupane koyo apa anakku iki kok. Rupane koyo pake. Gak mau tahu ya, pokoknya harus nikah lagi.